Oglas glasi ovako. Pazim i čuvam vikendicu, zauzvrat tražim ljetovanje u njoj. Di ćeš lakše. Molim. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Vidim da ste dali oglas da bi održavali vikendicu na korištenje. Je. Recite, da li imate neki poseban otok gdje želite održavati vikendicu? Pa sad, svejedno mislim. Bitno da je tu negdje Primorsko-Goranska. Aha, u Primorsko-Goranskoj županiji. Da. Recite, da li vam odgovara otok Zec? Gdje je to? To je mali otočić kraj Baške. Kraj Baške. Poveznost nema sa kopnom, jel? Nikako, samo trajektom ili? Ne, barčicom. Ne čujem vas, pardon. Sa barčicom. Sa barčicom, ja sam se razumio sa Baškom. Da, kraj Baške, ali dođete na otok Barčicom, malom Barčicom. A Barčicom dođemo na otok, a koliko je udaljeno od Baške? Pa ništa, možda nekakvih pola sata veslanja ili 20 minuta sa 4 konja ili sa 8 konja 10 minuta, sa 16 konja 5 minuta, a sa 70 konja dođete prije nego što ste krenuli. Dobro, a ne znam, moramo vidjeti sa svojima onda malo, jer to nam imamo, ako bi recimo čuvali vikendicu, imamo vikendicu isto na otoku... Bitno nam je da je na kopnu, to bi bilo da ne moramo nigdje ići s brodom ni ništa. Aha, znači vi bi na kopnu. Tako je, mislim, nije bar na otoku, ali da nije... Da, evo imamo u jednoj uvali na Lošinju. Dobro. Vikendica... Ko je malom Lošinju? Malom, da. Dobro. To je u uvali Krivica, to je vila od 960 kvadrata sa unutarnjim i vanjskim bazenom. Dobro. Mermer, zlatne špine Versace, stakla Glendoni, poznata talijanska staklana Glendoni. I tamo bi to trebalo čuvat, to je od gospodina Lava Tokića iz Rusije, to je jedan ruski bogataš. Tamo bi još bile od gospodina Laja 4 kćeri. To su cure od 18 do 23 godine. Je dosta ovako. Da. Dobro. Ništa, budem još vidio. A vi vidite, znači, uz to što bi vi pazili na tu vilu, to imate potpuno na svom sluškinje na raspolaganju, šta god želite jest, i nekakva mjesečna plaća bi bila za čuvanje kuće, znači 3 mjeseca ukupno i paženje na te kćeri, koji su dosta bilo bi 2000 eura mjesečno. Pa vi vidite, i ako mi možete javiti što prije, jer znam da nije neka ponuda, ali ono. Da. Da li zahtijevate da je firma obrt ili vam je tak svejedno? Mislite za ove cure ili za kuću? Za kuću. Ne, ma gledajte, to ide sve. Ako hoćete bez računa, evo možemo staviti tjedno 3000 eura, ako je okej. Da. Ne, bez računa, naravno, mislim ne bi htjela. 3000 eura tjedno, znači u 3 mjeseca vam je to sve skupa 36.000 eura. Imate hranu, smješteni ste u vili, brinete o ovim djevojkama i morate, ovako, samo što je, morate, znači, dnevno obaviti, njih je 8 servisa. 8 servisa dnevno. Sad ne znam da ćete to moći. Dobro. Budem vam javio sve, može? Može, javite mi. Hvala vam. Eto, hvala. Doviđenja.